Siyabingelela ke bazalwane egameni likaJesu ekuseni siyayibonga inkosi sisehlangene ukuzoyikhonza. Kukhona indaba bazalwane engifisa ukuyixoxa kodwa singakayixoxa ke sikhuleke. Baba egameni likaJesu siyabonga uNkulunkulu wethu ukusigcina nokusilonda nokusithwala nokusivikela kuze kube lenkathi. Sibonga kakhulu uNkulunkulu wethu. Sibonga isandla sakhe sinamandla, isandla sakhe singafinyezi ukuthi sisindise. Sibonga ukuthi inkosi yami uyithemba lethu, isivikelo sethu, yikho konke uyidwala lethu. uNkulunkulu onamandla wonke. Siyabonga Baba egameni likaJesu, siyabonga uNkulunkulu wethu noma kunje siyabonga, noma kunje uNkulunkulu wethu siyakudumisa, siyakuphakamisa. Akekho uNkulunkulu njengawe. Baba wazi izidingo zethu. Wazi inkosi yami nezifiso zethu nama-plans wonke, wazi nokuphila kwethu nobuthakathaka bethu. uNkulunkulu wethu konke sikudiphozitha kuwe, sidiphozitha zonke ingathazo ke uNkulunkulu wethu kuwe. Nkosi yami ngisho ama-frustrations, Nkosi yami nama-depressions wonke siwaletha kuwe. Egameni likaJesu Baba siyabonga. Indaba ke namhlanje bazalwane sizoxoxa ngayo, okwamanje sizoyibiza ngokuthi umhlangano. Uyithathe nje kanjalo ukuthi umhlangano. Sothi masiqhubeka ke kuzwakale. Ngifisa ukuthi ke bazalwane sifunde incwadi kaGenesis chapter 1. Amen bazalwane. Sifunde verse 26. uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze babuse phezulu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezinkomo nomhlaba wonke nezilwane zonke ezinabuzelayo emhlabeni. uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe, wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu, wabadala owesilisa nowesifazane. Amen. Asiqhubekeni ke bazalwane. Indaba yethu khona sizoyizwa kahle. uNkulunkulu la. uJehova wathi akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa, ngizakumenzela umsizo njengaye. uJehova wabumba ngomhlabathi zonke izilwane zasendle nezinyoni zonke zezulu. Wazisa kumuntu ukuba abone ukuthi umuntu angaziqamba ngokuthini, ukuze kuthi njengalokhu umuntu eziqamba zonke izilwane eziphilayo, lokhu kube amagama azo. Amen. Ngifisa ke bazalwane la ku chapter 3 ukufunda uverse 21. Hallelujah. uJehova uNkulunkulu wabenzela uAdamu nomkakhe iziphuku, wabembathisa. Hallelujah. Cha bazalwane ngifisa ukukhuluma la kafushane kona le ndaba yami isingeniso noma i-introduction yomhlangano engifisa ukukhuluma ngawo. uNkulunkulu bazalwane ezulwini ukhipha umyalelo uthi masenze umuntu ngomfanekiso wethu kuba asifuze. Hallelujah. Uma silandela ke bazalwane abafundi beBhayibheli bayasho ukuthi uNkulunkulu wayikhuluma noJesu, wayikhuluma futhi noMoya oNgcwele. Amen bazalwane. Iyafakaza ke incwadi bazalwane ikhona la kuGenesis chapter 1 ithi uMoya oNgcwele wayehamba phezu kwamanzi, phezu kodwa. Okusho ukuthi ngesikhathi secreation uMoya oNgcwele wayekhona. Uyafakaza iZaga 8 uthi uJesu wangidala ngokuqala kwedalwa zakhe, ngesikhathi edala ngangikhona ngengcwadi yomsebenzi. Kuze kufakaze noJohn 1 athulizwa ikhona eqaleni kuNkulunkulu, enguNkulunkulu, konke kwavela ngaye, ngaphandle kwakhe akuvela ngalutho. Ubufakazi ke lobazalwane ukuthi uNkulunkulu mangabe ethi asenza abantu ngomfanekiso wethu, wayibiza umhlangano wakhe wasezulwini, okungukuthi ke uJesu noMoya oNgcwele. Wamdala ke uNkulunkulu umuntu bazalwane, wamdala ngomfanekiso wakhe, wamdala ngomfanekiso wakhe kuba mfuze. Umfanekiso ke bazalwane kusho ukufana. Kusho ukuthi ngenye indlela uNkulunkulu wamdala umuntu wafana naye. Ukufuza kusho ukwenza ngokufana. Okusho ukuthi umuntu uzokwenza ngokufana noNkulunkulu.
Amen bazalwane. So uNkulunkulu ke bazalwane edala umuntu wayedala umhlaba nomuntu nabantu ukuba kufane nasezulwini. Bayazi abazalwane lithi iBhayibheli sibizelwe igidigidini zeingelosi, okusho ukuthi ziningi kakhulu ingelosi. Ngabe nala emhlabeni bazalwane kunezigidigidi zabantu. Amen bazalwane, abantu abadalwe uNkulunkulu abadala ngecebo lakhe. Kudluleke lapho bazalwane kukhona engifuna ukugcizelela kancane uNkulunkulu akushoyo. Uthi uNkulunkulu mayesexoxa akukuhle umuntu ukuthi abe yedwa, kodwa ngizomenzela umsizo njengaye. La bazalwane uNkulunkulu wayeseqala eqhubeka enza umhlangano. Bakhumbula abazalwane ukuthi uNkulunkulu udala umuntu ukuthi abuse phezulu kwezilwane, phezulu kweinhlanzi, watshala zonke izinto omtshalela umuntu. Kodwa abazalwane akatholelwanga umuntu umsizo njengaye. Wayesemdalela umsizo njani onjengaye. Engifuna ukusho ke labazalwane uNkulunkulu uyawuxoxela umhlangano ukuthi akuhle umuntu ukuthi abe yedwa. Kodwa usesho yena uNkulunkulu ukuthi ngizomenzela, akasho ukuthi asenzeni. Ngale uthe masenze umuntu ngomfanekiso wethu. Ngala uthi ngizomenzela umsizo njengaye. So lokhu bazalwane kuyacacisa ukuthi uNkulunkulu waye emisa umhlangano ongcwele emhlabeni. Wayemisa abantu abangcwele, wayemisa abantu abafana nezulu. Ukube mhlambe bekuthiwa bengingaxoxa kusho ukuthi umubuka ukuba abantu bazalwane bayazigcina bengcwele. Ngabe bayakwazi ukuvakasha bayezulwini babuye ngoba ezulwini bazalwane kuyo ukungcolile. Ngabe futhi bazalwane nendumiso yabo iyafana namashini neyingelosi. Ngiyathanda abazalwane banaka ukuthi lithi iBhayibheli indoda wathi uNkulunkulu masenze. Kuthi angithi ke bazalwane ziningi izandla ezadala ngesikhathi kudala indoda, okusho ukuthi umoya ongcwele wayekhona, uJesu wayekhona noNkulunkulu ekhona. Indoda ke bazalwane ngifuna ukusho lento iyi-product yomhlangano, ivele emhlanganweni. Ngesikhathi bazalwane kuxoxa uNkulunkulu ethi masenze umuntu ngomfanekiso wethu, wayikhuluma nomhlangano wakhe. Indoda izale ivele emhlanganweni bazalwane. Futhi bazalwane okunye uNkulunkulu ayidalele yona, uyidalela ukuthi umuntu omhlangano. Ibe umuntu omhlangano, umhlangano ongcwele, umhlangano bazalwane obusiswa uNkulunkulu. Athi uNkulunkulu mayobusisa lo mhlangano wathi zalana nande ngigcwalisa umhlaba nonqobo. Amen bazalwane. uNkulunkulu ke bazalwane ubese emisa ke umthetho wathi kubantu phakathi nensimu kukhona imithi emibili. Owokuqala okwazi okuhle nokubi, owesibili umuthi wokuphila. Wayesethi uNkulunkulu ningazeke nadla emthini okwazi okuhle nokubi, ngoba mhla nadla niyokufa nokufa. Wayesebashiya abantu uNkulunkulu ebashiya. Kodwa kakhulukazi bazalwane uNkulunkulu ukhulume nendoda. Wezwa nje nomama ngoba phela wayekhona, kodwa owayephathisa umyalo kaNkulunkulu indoda yomhlangano, indoda eyayizodlulisa umyalezo emhlanganweni ukuthi kuthiwe singadla kuyo yonke imithi yensimu, kodwa emthini okwazi okuhle nokubi ngeke sikwazi ukudla. uNkulunkulu lapho bazalwane uyaveza ukuthi umyalo wakhe awushiye endodeni. Nakho ke bazalwane sekufika ke isitha ke inyoka uSathane. Mayifika uSathane ufika indoda kuzwakala sengathi yayingekho ngesikhathi kufika uSathane indoda. Uthi uSathane ushilo uNkulunkulu ukuthi ningadli. Uthi lo sifazane yebo ushilo, uthi kuyokwenzekani? Uthi masike sadla siyokufa nokufa. Ayizange ikhulume ke inyoka, uSathane akakhulumanga ngokufa bazalwane. Kodwa wakhuluma ngokuthi uNkulunkulu uyazi ukuthi uma nike nadla kulo muthi niyohlakanipha nifane naye. Amen bazalwane. So iqala lapho ke inkinga bazalwane, kuthiwa yanele yasho njalo inyoka umuthi wanxaneleka. Manxaneleka wathatha wesifazane wadla, esedlile wanika nendoda yakhe. La ke bazalwane ngiyafuna bazalwane banake ukuthi ngisho ngabe uSathane wahamba
ngisho ngabe usathane wawuthatha umuntu wawubeka phesheya ngendlela osunqaneleka ngayo wayiyosuka owesifazane awulandela azayofika ngoba inkinga abazalwane esonweni ukunqaneleka kwesono ukusenza umphumela okunqaneleka. So uma abazalwane bekhonza uNkulunkulu kufanele bazi ukuthi kufanele balwe nokunqanela isono. Isono ngeke ulwe naso ngoba isono siwumphumela kodwa inkinga ukunqanela. Sebenqanelile ke bazalwane ngempela uNkulunkulu siyamuzwa ukuthi umuntu usehlakaniphile usefana nomunye wethu. Baphinde bayibone ukuthi banqunu bazalwane. Yaqala ke inkinga ke bazalwane. Ngesikhathi iqala inkinga ke waqala umuntu wayokha amahlamvu. Wazama ukuyigqokisa. uNkulunkulu ke bazalwane wafika kwaxatshana ke kwasekuthiwa ke umuntu useyofa nokufa uyodla emva kwesithukuthuku sakhe owesifazane uzala ngokuhlungu. Yonke lento bazalwane ivela ekutheni umuthi wanqeleka. Amen bazalwane. So ke ngifuna ukugcizelela ke la ekutheni ke bazalwane uNkulunkulu wabeke lapha ku verse 21 ku chapter 3 kuthiwa wabenzela abantu iphuku ukuba bambathe. Iphuku ke bazalwane ikhumba zeyilwane. Isikhumba sesilwane ke bazalwane sithulakala isilwane singabulawanga. Mase kubulawa ke sekukhona ukufayo kufanele bazi abazalwane ukuthi sekuyi damage control le. Ngoba ema kubulawa isilwane kudinga ukuthi kuchitheke igazi. Ma kubulawa isilwane kudinga ukuthi kube nenyama. Baqala abantu badla inyama. uNkulunkulu wayengasho ukuthi khona kuzofa. Wayebaphe nje bazalwane izithelo zonke ukuthi bangadla ngendlela abathanda ngayo. Kodwa sekungena isono bazalwane kwafa isilwane ukuze bathole isikhumba sokwembatha. Kwaphinda bazalwane kwaba khona inyama yokudla waqala umuntu wadla inyama. Okwesithathu bazalwane kwachitheka igazi. Bayazi ke bazalwane ukuthi igazi lihlanza izono. Kodwa la uNkulunkulu bazalwane wayenza i-damage control. Kwangisibona ubuhle nentando yakhe kodwa uma sekwenziwa i-damage control ke bazalwane khona ukulimalayo, khona okufayo, khona okuphazamisekayo. Isizathu bazalwane kusuke sekulungisa umonakalo. Awulungike kahle umonakalo. Damage control yokuqala uNkulunkulu ayenza ukuthi abulale isilwane ukuze abantu baqoke. Remember isilwane kuphuma inyama kuphuma igazi. Okwesibili bazalwane i-damage control uNkulunkulu ayenza. Wathi umuntu akaphume akaxoshwe ensimini yaseyidini. Waphuma umuntu ngoba wayengasafanele ukuhlala ensimini yaseyidini ngoba wayesenesono. Futhi wayesenokuhlakanipha okwangalungile okwakuyinkinga. uNkulunkulu wamxosha ensimini yaseyidini. I-damage control yesibili bazalwane uNkulunkulu wayesebeka inkemba endleleni emthini ukuphila. Isizathu bazalwane ilesi umuthi wokuphila wayowudla umuntu aphile phakade kodwa aphile senesono. Ngoba akuvumelekile bazalwane ukuthi ungaphila phakade unesono. Ngoba isono bazalwane siyinkinga. Uyasinyanya uNkulunkulu siyisithi emehlweni kaNkulunkulu. So ke ngiyafuna abazalwane banake any damage control ke bazalwane ngithe mangabe kune damage control khona into eyenzekayo. Kuningi izinto ezilimalayo kwafanele ukuthi umuntu afe. Ngoba usudlile usiyofa nokufa. Uyobuyela emhlabathini wathatha kuona. Ngoba wathatha emhlabathini. Lezi izinto bazalwane ngifuna ukuthi abazalwane bayinake ukuze ukufunda kwethu noma ukuxoxa kwethu kule ndaba sixoxe bazalwane esigabeni. Sazi ukuthi sixoxe indaba yethu isukaphi. Ngiyafisa ke abazalwane siyaqoka abazalwane siqoka namaleda. Bazi ukuthi amaleda lawa avela ngenxa yesono. Okwesibili ngiyafisa abazalwane bazi ukuthi uma kudliwa inyama kosiwa noma kudliwa inyama ngalaluphi uhlobo. Kodwa abazalwane ingenxa yesono because uNkulunkulu kwaba khona izinto ezifayo ngenxa ye-damage control. Lezi zinto abazalwane siyafuna bayinake. Ngiyafuna ke abazalwane banake futhi ukuthi uNkulunkulu lithi izwi likaNkulunkulu bazalwane usathane waphakama. Wafuna ukudlula uNkulunkulu ingakho axoshwe ezulwini. Vele bazalwane usathane uyise wokufa unamanga uyise futhi wesono.
abafundayo nje bazalwane ama-Bible scholars ayakubeka ukuthi uSathane waphakama waze wadlula umhlangano wabathathu. Umhlangano wabathathu-ke bazalwane okusho ukuthi uNkulunkulu noJesu noMoya oNgcwele. So bazalwane ngiyafuna ukuthi abazalwane-ke sinake sisazoqhubeka bazalwane sithe indaba yethu okwamanje sisazoyibiza ngomhlangano. Indaba yethu okwamanje bazalwane asizoyinika igama, kufanele igama esizoyinika lona livele ezweni. Kodwa funa baza bazalwane ukuthi uNkulunkulu usimisele umhlangano, usimisele umhlangano ongcwele. Njengoba singahlangani bazalwane, akusikona ukuthi uNkulunkulu uyathokoza ngoba ukuhlangana bazalwane kwabangcwele kuyicebo likaNkulunkulu. Amen bazalwane. Ngiyafuna ukusho ukuthi bazalwane nalesifo-ke esikhona esizosiqeda soqeda abantu bazalwane naso size ngenxa ye-damage control ngoba ukube bazalwane konakalanga ensimini yaseDeni sasingeke lesifo sibe namandla phezu kwempilo yomuntu. USathane uyayazi i-damage ayenza futhi la ekhona uyazibonga, kodwa okuhle bazalwane ukuthi ngelinye ilanga nawe uzofa. Ngiyafuna-ke abazalwane bazi ukuthi uNkulunkulu wethu-ke bazalwane uNkulunkulu womhlangano. Nangesikhathi lapha ku-chapter 11 uGenesis mawufunda ko-verse 5, ngesikhathi abantu bakha umbhoshongo uphinde ubiza umhlangano wakho uNkulunkulu uthi ozani sehle siyobona umbhoshongo wakhe wabantu. Isizathu bazalwane ingoba uNkulunkulu njalo mexoxa indaba yethu noNkulunkulu idlule emhlanganweni wakhe. Engicabanga ukuthi abazalwane bezwile-ke mangabe sithi uye uNkulunkulu uyise bese kuba uJesu bese kuba uMoya oNgcwele. Umhlangano kaNkulunkulu ngenye indlela singakubiza lokho ngokuthi executive. So-ke bazalwane ngiyathanda futhi abazalwane banaka ukuthi indoda iyi-product yomhlangano. Ike amadoda ethanda imihlangano kangaka. Nala uzokuthiwa khona kuyaxokozelwa noma kuyangqumzelwa okwazi ukuthi kusuke kuxokozela kungqumzela amadoda. Ayawuthanda umhlangano bazalwane. Isizathu ukuthi avele emhlanganweni. Sonke-ke bazalwane si-product yomhlangano, kodwa yinye into eyalimaza umhlangano kaNkulunkulu ukungena kwesitha bazalwane. So now kudinga-ke abazalwane bahambe baqaphele ukuthi isitha sabo uSathane usho njalo uPeter siyabhonga njengengonyama sifune somgwini. Kodwa thina abazalwane siyabonga uNkulunkulu usiphile ukuphepha. Sisaxoxa-ke bazalwane bengenza introduction nje ukuthi kukhona umhlangano uNkulunkulu awumisa emhlabeni wafika uSathane wona. Noma abantu sebehlangana basahlangana kube okuhle. Isizathu bazalwane kwangena isono, kwangena isitha, kwangena abazalwane umthakatho uSathane, kwangena umlumbi, umuntu ongayithandi into enhle, kwangena umuntu onamanga. Amen bazalwane. So-ke bazalwane nasemhlanganweni uma uzwa kubangwa kuxatshana kwenziwa yonke into bazalwane kusuke sekungena uSathane. Ake ngikhulume lokhu bazalwane. kuNkulunkulu ngiyazi abazalwane ukuthi siphila kwi-democracy. Isizwe yasingena nasemizweni yethu sengathi i-democracy iyona into right. kuNkulunkulu bazalwane ayikho i-democracy. Izwi lakhe linye, uNkulunkulu oyedwa, unomoya owodwa, inkosi yinye. Lisho njalo iBhayibheli. Bazalwane akukho ukuphikisana endlini kaNkulunkulu. Ngiyathanda abazalwane banaka ukuthi umhlangano uNkulunkulu awumisile wona odemocracy. Mawubona imihlangano yedemocracy kuboniswana kuphikiswana kwenziwa yonke into, akusiwona umhlangano kaNkulunkulu loyo. Kodwa khona uNkulunkulu umhlangano osenhlizweni yakhe. Ngitheke bazalwane sizoqhubeka bengenza introduction kuyothi uma ngabe-ke sesiqhubeka abazalwane bezwe. Kodwa ngingabeka nje bazalwane ukuthi masisuka la sizothinta kancane because ngifuna sikhulume kakhulu nge-damage control. Leli gama le-damage control lifanele lingasuki kubazalwane libe selengqondweni libe selimini because i-damage control bazalwane iyona ebulala kakhulu umsebenzi kaNkulunkulu. Uma beke bangazi abazalwane ukuthi siphila kwi-damage control, khona izinto esingakwazi ukuyi-achieve because we were once damaged. Khona izinto bazalwane esingakwazi ukuthi singayikhiphi emlonyeni wethu because we were once damaged. So lezi zinto bazalwane ukufa ngeke sikwazi ukuxosha kubantwana bakaNkulunkulu because we were once damaged. Lezi zinto bazalwane nokugula ngeke sikwazi ukuxosha kuphela
because we were once damaged. Uma abazalwane bekhulekela abazalwane besinda, uNkulunkulu usuke ekhombisa ipower yakhe, kodwa egcineni lithizwe kumele abantu bafike kube kanye emva kwalokho kube kwahlulela. Siyambonga uNkulunkulu. Amen.